Hi, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ni kha ni mi tivisa some bad news hi ta khale ka muchayi wa Dr Thomas Chauke loyi a chaya bass guitar. So munhu loku nga va mani handle ka Thomas Mathonsi. So ka siku ra muntlha of course ra 25 ta April, as you can see ni fika ni scrolla ka account ya vona Thomas Mathonsi, yo account ya vona ka Facebook leyi ni swi verify and everything's verified. Fike hi vona ku fika ku tsariwa message lola va fika va tsala ku hi timbilu leti tshovekeke hi mi tivisa ku hundza emisaveni ka mutlangi wa ndhuma wa bass guitar kun'we muyimbeleri Thomas Mathonsi. Leswi va nga fika va hi kombisa swona va tlhela va hi kombisa source kwalano. So of course a ni nga ta endla video njhenjheni tani kha ni zama ku va ni mi hlayela matimu ya vona lama ni nga ma summarize kusuka eka video ya Mayivava. Yeah, so kuna interview leyi Mayivava nga fika a yi endla, as you can see kwalano hi ti 7 ta April 2022. Vito ra yona as you can see kwalano yi tsariwini ku Thomas Mathonsi on Jozi album music journey. Yeah, mi ta mi kha mi yi kuma yi kona ka channel ya Mayivava. Na loko mi nghena la mi vheta mi vona yona immediately mi nghena ka channel ya Mayivava, as you can see mi vheta mi yi vona on top hi yo yaleyo. So ni kha ni endla summary ya matimu ya vona tanihileswi ni nga va ni kha ni swi yingiserini ka interview leyi. So ha khensa swinene hi Mayivava. Yeah, so Thomas Mathonsi va velekiwe eka Xikondo emugangeni wa ka Magomani laha va nga bebuleliwa kona. Malembe a va ha yi tivisangi ku va rini. So loko va kha va kula va fika va kombisa ku a va chayi swa swigogwagogwana ma swivula leswo swo swi thinanyana swo ndindindindindi swikatara swa kona swo ndindindindindi a va nga chayi bass guitar. Va fika va kombisa ku bass guitar va fika va yi dyondza kwale ka Dr Thomas Chauke. Vo tala hi twina ku va sungule ka album ya Nyoresh. To be honest loko ni languta video leyi a ni kha ni ku ta tlhela ni fika ni kombisa ku va sungule ku chaya ka album ya Nyoresh. Unfortunately I was wrong. So swi ve kahle hi ku ni ve ni kuma ku Mayivava a endle interview loko ni kha ni zama ku va ni la research hi swona. So vona va fika va kombisa ku album ya vona yo sungula leyi va nga yi chaya a ku ri yin'wana yi vitaniwa ku Hlamalana ya Dr Thomas Chauke leyi vona va nga sungulela ka yona. So hi lembe ra 1981 hi kona lava nga sungula ku tirha na Dr Thomas Chauke. Swilo leswi mi kuma ku se swi va official ku vuyiwa kaya manjheni se ku ta tirhiwa ma kuma yini. So ku kha ku practice-iwa and stuffs like that. So ku ndliwa Ximatsatsa number 1 hi la nga na tinsimu to nga rili wena Ximatsatsa xa mina Ximatsatsa xa mina Ximatsatsa xa mina Ximatsatsa so ike dun 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 a ti ba tingoma letiya hi kule hi tona tingoma letiya mi to mi nga swi twisisi von'wini. Dun 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 yo a yi chala dun 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 a wu Ximatsatsa dun 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 a wu Ximatsi eyane swi ni vuyisela ti-memories ta kahle ngopfu. So a va fika va kombisa ku va tirha na Dr Thomas Chauke for 41 years mani kumanyana. Then leswi a hi nga swi tivi hina i ku hi 2017 va fika va humesa album ya Mavondzo. Vo tala a hi nga swi tivi ku va na album ya Mavondzo he. So cover ya kona hi yaleyo na kwala online yi kona, you can find it mani kumanyana. Va fika va tlhela va kombisa ku va tshembaka eka Xikwembu lexi nga le henhla. Va kombisa ku swa tikereke va nga va kha va nga ngheni but va tshemba eka Xikwembu lexi nga henhla. Hi xona lexi mutumbuluxi wa misava na tilo like Xikwembu xo xi nga tumbuluxa everything. Leswi va kha va kombisa swona mara va tlhela va kombisa ku loko se timhaka ti va ti bihini swandla a hi tshike. Then of course ve ka category yo va chayela va mani ku tirha vanhu lava va nga va chayela va kombisile ku va chayele Dr Thomas Chauke, va chayele vanhu vo fana na Freddy Moyane hi 2020 and then va tlhela va chayela na Hami Chauke hi 2020 na va ri vambirhi lava chayeliwe hi 2020 and then va tlhela va chayela na munhu wo fana na Mtendasi. Mtendasi I think ta n'wi tiva ti wa hala Venda. A ni twa guitar leya yena mani Mtendasi mo ta ni twa ni track ta yena ka Spotify. A ni twa ku ti-guitar leti mara di haba chayile hi mamisa loko kasi na yona yi chayini la yi tlhela yi chayela na vanhu vo fana va Patrick Nkuna. Yeah, so Mayivava yi vutisini ku va nga tsakela ku va tsundzukiwa yini vona. Yeah, va fika va kombisa ku va lava ku tsundzukiwa hi like munhu loyi a chaya guitar swinene. Leswi va nga vula swona like best guitarist hi nga swi vula tano. Yeah, one of the best guitarists out there because va dumile swa tiveka like he was very very good.
Yeah, and then va ye ka Ximatsatsa number 35 laha mhava a nga fika a va vutisa ku va chayile na ka leya majagani. Ximatsatsa 35 i majagani, as you can see kwalani hi xexo cover ya kona. So va fika va kombisa ku vo teka xinepe ntsena a va changi laha. I was shocked va nga changa mara ku la ntiyiso gita leyi nga kona ka track ya majagani dung dung gudung gong 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 gong. A ni swi twa ku a hi voko leri a hi ra yona ku la ntiyiso a ni swi twa ku there were a lot of changes from previous albums ma vona nyana. So va ve va kombisa ku a hi vona va nga chavi, vona vo khata xinepe ntsena like a va zangi va dzika vo vula sweswi ntsena. Even then va tlhela va kombisa ku ni le ka album ya Xikungu album number 36 ya 2021 nakona laha kahlekahle a va changa ku changi vona and a va tekangi xinepe lexo editiwa sweswi a hi vona swona guys hi swona, sweswi a hi khe hi swi vona laha hi swona. So swi loko hi yona reason yo va ti-album leti teke nkarhi because a ku nga ha na munhu loyi a chala ka Dr Thomas Chauke. So swi vula ku va hambane na tatana Mathonsi ku va humesa album hi 2017. We can see ku somewhere around 2017 swo ka se a va hambane na Dr Thomas Chauke because ka 2018 vona a va changi nchumu ma yi kuma yana mhaka leswi xinepe lexi a xo editiwa hinkwenu a hi ri correct sweswi a hi vula swona. Se va tlhela va kombisa ku hayi mhaka yo vona va suwe a va lava ku suwa Dr Thomas Chauke 2 million rands a ku nga ri swona, a koma varivari hi leswi va nga fika va kombisa swona. And then of course ka lembe ra 2022 va fike va humesa album ya vona ya Ma-juda, Ma-juda yo tana ku jozi yi kona kwala ka YouTube na ku yi searcha nyana kwala. So album ya vona yi kona hi leyi you'll get it. Swa swi ni chuhise nyana ni twa ku there was a problem with this channel here but swi komba na ku ko va hava cover. So hi leswi as you can see tinsimu ti kona la tanihileswi ni nga vula hi na ko nga ri category ta hina this ni ti lavela ti ta sweswi. So yi kona na leyin'wana yi tlhela yi uploadiwa, ti kona ti-album ta vona hinkwato laha. Ni zameni my best loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.